Polong Kamaji Northern Range sing nam rai komasai khia tumpen puthot kang hua theng pi kene ponlong. NS 36 tower mile 14 along hormukar thang pona traka chingkoi. भारतीय जनता युवा मोर्चा तुम के चेंगसिया फरन बांग फमे के पदपों देवपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी अंकांकार बिरोंग सरामिया हिन पे में के फा कैसे तुम्हें इंडिया होम मिनिस्टर अमित शाह में फी के काइपोन Longlia lam ki kedo saya puthak baburam terang hen pen pherang kia mai kepa non molom thengpi kang hukenep chimit mi pinasong si nangman lo athe jang mi poni phai troxiar ni le thota LT so dipati ranger a hen pen ka koruga phan japon lensi hum kre phone do cycle pen kang hua thengpi ke pon bom hut nep dun long check lo lamang so kene pon long adim la ke cherep ang long along pu hello a thengpi kang hua tum ing long pen thengpia bang arum nang pasun bom hut si kenep dun long pusing nam rai koma sai khetum pen nang than pachini dun polong koma ji pen dharam singh rong phar malong jang mini phai sir kebarnia da por phai plira minute pikebra pho por malom dilai police station ke parlo national highway 36 atobar mile 14 along ihum tata LP truck tobara du ke along kaching koi kachini pon long hateng ke guwahati pen hormunang kar thanga truck dimapuran ke pale bomahur adu ke along kate baron de da jok se kaching koi na halpu kate barabang arenga hu sopar pelang posi chini pon long afia demalong dilai police atum pen ademalong pale dunsi kadu kabia sai deng pon dilai pen wai songkro malong Jami poni phai sirke barnia da por phai sirke malompen dipu BJP asai hemalong Bharatiya Janata Yuva Morcha BJYM is Karbi Anglong District Committee atumpen kechengsi bang phuame ke padapon bang somilong BJYM is Karbi Anglong District Committee amei pujiten bepen me chari ponsi chun bang phi jaya jigdung pen alhi pachini pon Mealong alhisar poaman pen BJYM Assam Pradesh adun mei pujun jyoti kasyap BJP is Karbi Anglong District amei pudhon sing teron KACEM khonsing rongpi Roland Killing pen chenglok penang ana ke theke dingatum mealong chetong si mei mesen pen pechun po mealong non ke bang ji KAC kiliga hut election kachi pahai ji aphan kachi sik mekla pen non ke bang ji KAC kiliga hut kosam se yuwa morcha arpu kachi klem nang ji ma puai hu alam ar sik jik pen chingwai pon lapen thu bang so mealong pen amachi non ke bang ji KAC kiliga long ing hoi koi ra trok da BJP tum chi pahai pa mi pen si puthot council chari pon thulong ji pusi BJYM is Karbi Anglong District Committee ame phuji ten be pen lam thei jai pon Edwin Sonansi report Malong News আজি আমি ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চা BJYMৰ কাৰ্বি আংলং পূব জিলাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত উপস্থিত হ'লোঁ আৰু এই কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে যোৱাকালি মই প্ৰভাৰী হিচাপে জিলাখনত যোৱাকালি আহিছোঁ আহি আজি প্ৰায় 10:30 বজাৰ পৰা ইয়াতে প্ৰথমতে বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী লোৱা হ'ল পতাকা উত্তোলনেৰে আৰম্ভ কৰি আমাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা আৰম্ভ হ'ল আৰু এতিয়া আমাৰ বিভিন্ন যি সেশনবিলাক হৈ আছে তাত আমাৰ সভাপতি মনসিং তেৰণ ডাঙৰীয়া যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতি জিতেন বে ডাঙৰীয়া আমাৰ সম্পাদক আছে কেশৱ টুমুং ডাঙৰীয়াকে ধৰি বিভিন্ন আমাৰ ব্যক্তিসকল আছে আৰু হয়তো 1-2 ঘণ্টাৰ পিছত আমাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহখন শেষ হ'ব বিশেষকৈ আমি কাৰ্বি আংলং ইলেকশ্যন যি আহি আছে অট'নমাছ কাউন্সিলৰ সেই ইলেকশ্যন কেন্দ্ৰিক আমাৰ আলোচনা হৈছে কেনেধৰণে আমি কাম কৰিম যুৱ মৰ্চাৰ কি ভূমিকা থাকিব আমি মাননীয় দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু দেশৰ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যি অভিলাষী আঁচনিবোৰ আৰু যিবোৰ আমাৰ যি তেওঁলোকে কামবোৰ কৰিছে সেই কামবোৰ যাতে মানুহৰ মাজত আমি লৈ যাব পাৰোঁ যুৱ মৰ্চাৰ মাজেৰে সেইখিনি আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য আৰু সেইখিনি লৈ আজি আমি গোটেইখিনি বৈঠক Kechengsi District Executive Amai Dilitum Dak BJP Asaham Long Dilitum Padupon Long Jadi bangso kacingwai mate bangso Amai Long Dilitum Bharatiya Janata Yuva Morcha Karbi Anglong District Aprobhari mate Assam Pradesh Along Bharatiya Janata Yuva Morcha Adun Maipu Akhai Jun Jyoti Kesop Alang Lin Chitong Dun Kendang Lok Itum kaching hon
BJP is Karbi Anglong district amai phu ke hai don sing teron tang chitong dun an parta labangso amai long thot ni tumlong ব্যবস্থা প্রমুখ mate honorable executive member Karbi Anglong Autonomous Council ke hai Khonsing Rongpi sitameng chitong dun an parta labangso amai long thot ni tum Roland Killing pendang lok Bhaskar Hondikoi pen kapre ke thering tum na chitong dun lasila lo pini labangso ke chengsi district executive amai along ni tum especially non upcoming Karbi Anglong Autonomous Council election sudah menang lipom lo bangso Karbi Anglong Autonomous Council election upon ni tum si non ben kajasik mek laposon alam sini tum jingki jethan pon lo lapen planning amokha poson son ma ni tum la hai apta kam ni tum jingwai jethan pon lase ini tum pini amai pen same nang litum han pachini dakon je Karbi Anglong Autonomous Council non upcoming election along mangke Bharatiya Janata Party hin pensi ingkoi sit ingkoi ra trok pen ilitum kaddu gabe asit long ta ingkoi ra trok asita Bharatiya Janata Party hin pensi hai lapo lapen nilitum non voice tame Karbi Anglong Autonomous Council long sarkar cari long po sinang litum hin penili putan on pachini pondak lo an pada nilitum kapre labangsu election arui koson se yuwa morcha arul ke planning ma lai tan nilitum arsik jit pensil itu cingwai pon lo Jami poni phai sirke barni born reja klamalong ajoy sing be me phu krapen si me charipon chunbang khorsing terang krapen si me athe pi jaipon bangso ame ke phaponang kokla ke bang jijang mi poni phai kre sirke barni Karbi ronga sarami alira lon pen ke pechun pon thekjia phansi chingwa chingsai pon pedu lapen bangso ame ardi do jot pen ke pechun pon thekjia phan basapi ame hin penta chetong du lasi anso se ronga saraja kongka chelong thujia phan lapen man peng hai huya puthak chethan pon hanjang lang sopen rajepson rongpi malong news nilidum ladak arnam nang pi mate nong incorrectly deopani ahawara long nilidum ladak borde karong school hem long nilidum bangso me chuphanang koke la bangso me ke Karbi rong sar lapen basapi nilidum chingrum pet pensil nilidum bangso me phapon lo pela soba ame alam the athepi bangal halo nitum la ningkana sek nilidum me pidoponi lasi bangso me pi aphan sinil tumpini chingbai chingsai ame tupon lo lapen ke nilidum la bangso ame pini join standard mate chingrum pet ame kitupon along nilitum ladak anam nang pi mate deopani ahawara long nilitum kadokawe Karbi rong sarame rong trok sikebra trok do la song bang pen nilitum pini achitim suse arong sar nilitum dak chitong lo pen kaprek tum pine ke sak penang chitong de la sonda dekok ta helo la si pinilitum la pini tarik sirkep ame pen masilin chirai pontib lo nilitum Karbi rong sarame hawarame pi kedoji non ke bang ji jang mia chiklo tarik sirkep surihni rain korehni adak nirja klam along sin nilitum bangsome adupon Kedam tang penangan social media long Home Minister Amit Shah pen ke pang dak pon North East angkang along do an charle hemate school along ke bang dengan ke kado kabita Hindia subject charli wek nang ji poke paklang pon putha ke se atum pen che don dun thek thei polang the che paklang po la so jog yang mi poni phai sir ke barni wothat lang so police station arlo tengkera lang so long ke se tiripia kong chun bang ram singh tok bila pen aria sang hotum chelang si Home Minister Amit Shah me phi kai pon labang solam jong se hok pe chok det pulote Assam sarkar mate BJP aracharya song tum si adai chi en pon nang ji pusi ke se atum pen lam the che paklang pon wothat lang so pen khorsing teron malong আজি আমি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা পশ্চিম কাৰ্বি আংলং বৈঠালাংছ থানা অন্তৰ্গত টেঙালাংছত আমি গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক আমি পুতলিকা দাহ কৰিবলৈ আমি দাহ কৰিছোঁ দাহ কৰাৰ কাৰণটো হ'ল যোৱা কেইদিনমানৰ পৰা ছ'চিয়েল মিডিয়াত বা ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াত বা টিভিটো আমি দেখি আহিছোঁ আমি গম পাই আহিছোঁ আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আমাৰ 8টা ৰাজ্যত হিন্দী ভাষা বাধ্যতামূলক কৰাৰ যিটো ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে এইটো আমি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা কোনো পধ্যে কোনো কাৰণতে আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ অনাগত দিনত যদিহে ভাৰত চৰকাৰে বা বিজেপি চৰকাৰে এই আইন যদি প্ৰণয়ন কৰিব বিচাৰিছে এইটো আমি কোনো কাৰণতে কোনো
পথে আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ ইয়াৰ পৰিণাম কিন্তু অসম চৰকাৰে কিন্তু ভুগিব লাগিব বা বিজেপি চৰকাৰে কিন্তু ভুগিব লাগিব সেই গতিকে আমি সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদিৰ পৰা আমি অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক আৰু অসম চৰকাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ অসমৰ অসমীয়া ভাষা আৰু ইয়াত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ আইন মাতৃ ভাষা আছে এই আইন মাতৃ ভাষাক নিশেষ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ এইটোক আমি কোনো পথে কোনো কাৰণতে আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ আৰু ইয়াৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আৰু জনাব বিচাৰিছোঁ অনাগত দিনত ইয়াৰ পৰা ইয়াতকৈ আমি কিন্তু তীব্ৰতাৰে আমি জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম এইটো আইনখন বা বিলখন এইটো অনা নহ'ব আমি সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ এইটো আমাৰ মাতৃভাষাক আমাৰ নিশেষ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ এইটো আমি কোনো পথে কোনো কাৰণতে আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ কেছে লং লিভ কেছে লং লিভ Forlen atau warnang li lo pupen long li alam ki kai kita judun i plengun i la solong mantune ke ARO mondol SK atum rong arada long li cerai pidet mantune ke rong kiduk det arada long li penang an ke plang atum long li apata claim joy pupen chenglok kai kita alam ki ke judji pleng presi nang to kok lo la son se rong plim plam long ta pu thot long li alam ki hor ke do ke chosai alam klang thuli lo jasemet borjan constituency la pen dhanseri constituency ke che hoilo kalong ke do sar theteranga rong asara machi hor ke chosai long li aputhak kerang ke amai ke phapong alam theke ke damtang jangmi poni phai trok siani news 24 karbi anglong punili longlia dak a phai paprai dak si baburam terang abang nili longlia long ame thangamen chibi bor idet posilam thei chpaklang pon bon ta lapu baburam terang setame halaso alam ke a hokali nile phana koinang ki pita posi pherang ke ame long lam thei chpaklang pon thu manjapen Indrajit Teron Malang News Niliphan Sivali rong hangpi walang litung niliphan long le bang alang itu long le silap ba ko mani long le ni chiat pula ni pal ak ko ne pipon ke la ho alam ka la ke angkur apilong ka alam jas mepet abang ke alang litung long le dak do pu ga putana olok ma long le do pu nang abang ke la ge chok chi ji atema putani tulong ka do la pe ni tu sila dak aku benda litung ge rong asta iglo la pe ni litung ge rong bari ni glo la sepini dak ni tu chet to anta ni tu long arong ira ganggra tu sai dino padang pada minu tu SGB mata dilo ni lige dang rong long dalang long le phelang lam ke bisar dos gitu nok lo ka bang lo lige nan cholo asila hakola isi do thola ho chete ni thude lo hala hearing alam to thana proman ji podekepin posim gi phan hala news lo than bol anta ni la aproman ji pone kepin plotang te hala dak mas ni liphan ge nang long le phukali pusin ni liphan ge office pe na pu dak ri bana plum phiji ni li tunge kuson sa dak aproman ni tunga dola ba posi bang ge hadak pa jut ni delo hala amli tung bang buji jesi ma he ala office anta man pi pe ge ma che ama jo ala pa jut ni delo munang tung bong ha chingwai ro nang tung bong chikha te ni sen pu pusi bang pu rong ma si mai pa jut ji delo koson long li tu da gelak nali tu matane halang tu puta do polok tala so long li masiki pi makan do nak non li long le long ko an man li phan puta na ki pi long ke nili tu sorgari gang gurat ada suhi doji rong hakhi doji nili gang gurat asu hakhi do dunji sita bui long ta ada konsil long ta ada konsil ta mundol office long ta nang hang ko gang gurat chama po suhi pi do nangi lang sila tu puta kam nang mu pgv pham nang dengji galang li tu lahai arona ve pin bada koson sila ke pota ka bonai det ma hadak dukhaldar asu ye pin le galang tu me thang office masalang tu bonai tabre lo lake la pule ke char bok tabre le ke chok lo te la sila bangke tiuk ta man hot man alam do te ma ho la si la bangke man si ke the ha alam pote ma la kachar bok thaba bangga ve denang ji nili phan ba long le chilap thanga jatho bonai pu bangga lake juno dak ma ti ho gala news 24 da pilo ta ekdom nili ta jo thenglo ba thirik ta lo ti jo bapuram terang komen do ma he la sila bangge mane nali tu mata nili chuning ri le thot lo nali tu mata nili man nang pilo la sinali tu ta kus mana lama bangke angko pilo nali tu ta ri re pieson te bas nili chuning ri ako nali tu phan nili ngi chi thetan la penali tu media tu phan ta hok pet lap ta puni li ma hu thu hak lo
Kusong sing papai lo mati di lagi nali tung da cing lo office or mo dunong da alang li tung ko thai lo lanchot kali lang agan nili tung ga alang tung office staff ta kali ho sewali ro hang ti office staff ma lo file pur akto mi thang ge siri le ne pini li pilo puthek bo lage alang li la sewali ro hang pi apin nan da mundol no chiwaya lo alang li tung sik lem pu putta bona puta hai lage nili tung le ro asu jole ma lo lage nili tung ga da ge la chu bodai dun thek bo lage alang li tung office alang li tung he ma hum lo alang litung hem alang ko pisik do ka belang tung chini lo alang tung sa dak la ke alang litung sa photo da da pakla theksa alang litung si papai tap thai problem tap thai po ni tung la song ge ningta dok de akon ni tung ko hodai ta rada phanta de to hoklam sing ji lo rada tung ki sung lo si tung gangbura tung karja batu ni limit hang gangbura ma lo nge ni li tung ning ji bang chok chi de ji la ta la bang ka hok per alam kali la ka haku banda ni tung along le pen ni tung along le binom la pen ke dam tang ahut la solam chang mo saya puthak ta me nali tu katu betam heglong thai pun media long tame lasi lalo lasi la bagan nali tu ta nili media long tame tuan cuni dilop cuni yang tu dana kahuri pot nili lam the chot pugali nali tu pini ladak nili long le tame nali tu piklang pon tame nali tu ang thek pon tame la tena foto tame nali tu en pon tame lasi la bagan nali tu ta nili pini dak ningje poling kali nali ta ahok per lama bagan nali tu ta rita lip si ahok alam si nali tu ta piklang ni lasi nili bang puntu lasi apela solong le bangke koan nili bangalong le kithi kalima kalangma panilong le binong manali tulan media manta chuning lo bakadu ka rat manta chuning lo lake bisa si pulo tangte nali tu manja pen cenglo ha hidipia na rat tane ajita lake kumara long le lo puta lake ho we pli penta lake lakamu terang arong asara tu mon ke asupu bokram terang milio masih